ya tinggal ida sok sok beren wenteng teli keburu lain sok anjir jika Barbie sumpah Bang Abu Idan Onen oh nyanya bisi bara tengah diri ganda lembari dia aku suka kali situ pinu balong jero babanona sarang babanu ngati salira jual awit pangajur buah lantaran kitu geranya Mamah Resi sora luar mega paripaus tepayar baca gedi gandu diri abdi kagampang Bunda ade di Jatinangor anu mana cobi diantos di payun geranya Bunda iya dilan oyo tepang sang parangersana pun biang Bunda ade di Jatinangor ayah Bunda ade cenah cobi kapayun rasa kedap Bunda ade wargitar di mana kata? Di Jatinangor ari anu mana Bunda ade cobi diantos di payung hadian kasih Bunda hadian kasih Bunda hadian kasih Bunda aduh alah iya ari kadian aturan Bunda pergi tangsi di Jatinangor hatur nuhun Bunda ade joget deula tuh mukicing di gentosan kuno Lampung Bunda aya ucap paribasa Mamah Resi aya Mamah Resi aya jauh-jauh mangulawi nyar-nyar pimerangan Bunda jauh-jauh betongton api nyar-nyarnya ongkosnya naon can kudu nyawer Bundanya atur nuhun Bunda cing sehat panjang yuswa atur nuhun urang lajeng ka Mamah Resi aya Mamah Resi di Sumedang cenah di Sumedang Mamah Resi tapi di Sumedang bawa nama geus katarima anu mana Mamah Resi
resep di ngahayi loba inung pokoknya mah ngan bapak ngan boga hiji ya anu mana mama resi anu mana mama resi anu mana mama resi aduh alah ampun je da mama resi aso lali benar wa oh Ari gitu. aso lali wa oh anu iya mama resi sareng sena tadi ayah bunda adet di mana tadi teh Di Jatinangor. di Jatinangor Arya di mana Di Sumedang. di Sumedang tuh di Sumedang mah katalah nanti tahu coknya Tahu cok. bener tahu hah tahu coba tahu oh nya hatur nuhun mama resi tebih nyumponan pangulem nacep obar sobasman ajar gitu wae sobar saya teh Nyanak pako cenah di Sumedang ayi. oh hatur nuhun mama resi ari hatur nuhun mama da mama resi hatur nuhun mama resi hatur nuhun mama resi aduh alah ampun ieu da hatur nuhun deng heup ya ka dieu